sebenarnya program yang menjawab rangut atau iman kita dirai kemudian berdosa state abadan cuma saya jalan untuk buat di kumai bang jalan untuk rangut. Ini cuma sakradan kapen tan kuburan samadai kuat. Pagi kuburan rosan sudah penantian kuburan sawasan rangut. Bukan awasan sel yang dari cuma nanti siapa man kita ni, ijen siapa rosan kayak bukan kuburan sawasan rangut. Ini cuma sakradan mau tan kuburan walaupun opsi menjadi level, walaupun irai walaupun abesan custom or tax, irai kan pengurusan dari state government, abesan social security, or walaupun principal in Madolenihmw school. Semua orang dan kemudian honorable Roland Sertani menguliakan Dr. Mono dan manajer Wawanati Sopatangan Koros Wawanati Melen Kejaya Chonskulkan berbagai program dan kebiar menjadi neukane kuiban kawan kesemu wan koran edisi kuiban kerjaan saya sakaratan kapan or dapat dan kurang sama dari kod naik wan koran saya kurangnya dengan kalau kurangnya saya pemain sama sport adalah sebil kurang kontribusi langit oleh sawas buat bayu sekapan di yang ini rosan mau menjadi yang nanti sebil kapan di yang ini punya so mau berbeda mentok di sentak pihak ini selamat John tetap Madolenihmw school pada school kan diliraikan bukan urusan yang kalian national government, state. So we are here from Madolenihmw sa kapan yang ini berurusan mau menjadi yang ini. Sa nagkakaman nila so mau o kabaikan mengatar menjadi yang kerja para sa pagkakaman kaya o main sa manipura balap sa pagkakaman kaway dan saraway kan Yupan boleh sawasut kosongan poros bermanfaat sampai sabun makau itu sabun padawan masuk ke dalam boy dalam apa yang nak sabun makau poros sabun makau itu kosong mana pengiran kerja kawai program rambut mencetak sampai capi boleh longgar masuk orang tak kelele Ayat pangailan so was yang dipilih sekarang Umar kamu sondor Jesus Christ. Amin. Selamat malam. Kejaya John School kan, John terlalu Madolenihmw School, kejaya tayang orang buat, sama we are going to go what nan pataban Madolenihmw school and na bang yaw arjay bayamaw we are going option manin ka level yang kejaya rangot ng program o kumay yang yan pagdalan ka kasama yang we are going option manin ka level o kakaratan Pasang nabang jauh yang cukup dosen saya dan double kita mas. Oh,
hari kau yang wiyaro, nanti sepunin Madolenihmw school na pangsiya, opsin na yung kadar laban-laban kan, kacoto mo. Mulai Madolenihmw dari Jual Jakarta, Madolenihmw Jual Jakarta dapat lima awal dan operasi sangat kuat. Well, no Russian, the way that it died, that several months with Malay economy and so option. Jual Jakarta, Kaibani, Banguran Soto Teyu, Ola, Banguran Visionan Ko, all the Gan Ko, Nanalem Ko, Nangalego. A well, Jual Jakarta Kaibani, Banguran Isibao. Normal game main Madolenihmw, wala panturan isyonangkan. Orang dengan nangkan ini, jual wala panturan kuasai, oleh show nalar seri show. Purutan dan patut, jual sahabat wala panturan boleh dengan terkabalan. Orang boleh dengan change up, trouble jamming. Tur wawon pangukuran rayakan membaca trainan train password waliakan customer taxation apesam tuan state waliakan social security corruption pendidikan membaca train corruption ramot o mai tuan sekolah jadi banyak mau sukses ramot dan bahan kawan realisation tuau walaupun kesenangan program dan topik try. Ini saya MC hingga mana bis menang pada Madolenihmw School din cawan kabuan buat tak bezo buat lebar yawi. Event ada tak cuma yang biasa umum sukses. Oh iman pada orang melihat di Madolenihmw School administration sempatan koros papan mono seri school kan. Oh kasamu irai bukan messenger dan mau naik sukses, boleh kan? Senator, siapa marai ada cuma gua merebut itu, kebantu itu naik sukses buat tetap bersih umrai. Ini kan CLP, kasih mau birai bukan, tapi kasih mau birai mas, coba. Kalangan principal Jakarta kosong ansawut kejayaan bang eukbenet Jakarta kawai nanti terlobot kalau itu bang ia bisa juga bang bosan merayakan bosan merayakan umur bermotor hari main berbuat kejayaan kesemuanya mening kadar dapat siapa na ansau bain ka kuya siapa na kawai nabi tadawan rano kalau sebut ko main Kailangan manintay dan kaumal semua siapa sekali manintay terdapat orang kolektor dan persoalan manintay terkecil. Kailangan mohon member itu masyarakat yang kami bawakan oleh sampai kot kami bilang ini politik ramau orang semua kata ini kasih itu benar saya serikan kali ini enggak peruang ops kesempatan bisa saya mau cari bukan enggak kalian kawai dan bukan kesempatan bila sampai mana kau menjadi kau menjadi tuan mohon member itu masyarakat kami melakukan tulisan report. Orang itu diraihkan dari Ujian Custom and Tax Service of National Government, Ujian Social Security baru kami Branch Manager, Mr. Banway or whatever the percentage. Oleh itu kami mau coba diraih Ujian Sampul State Revenue and Tax.
office medical model. It will be honorable journey, principles of the campaign. Then it will wow and Dr. Umar Sharifan. Now we are someone said don't be around. The day for the Taliban told Umar from the radio and Harvard. Only a my point up my God, how we go for some person direct the road to the transport. Mereka beberapa koyu jualan di asumsi ini boleh beli ambil. Saya dengan kerja negara dia kau buat kami buku dan boleh itu peruan jika peruan belian tu boleh peruan misalkan kau peruan kalau saya yang peruan ini dalam kau peruan yang Nek tua tu boleh kita sekarang boleh sebenarnya. Kita so boleh kubur. Boleh orang boleh tax. Kalau ini orang kata tahu boleh tax. Ria boleh sebut beragam orang. Aman boleh kerja di mana kita tu mengasah ini kebetulan tapok tax. Tapok tax. Bukan kau yau di bangsa kita beri kau kai so orang tu mau kau kan ada perlu. Kebetulan white the tax are in voluntary fees levied on individuals or corporations and enforced by a government entity, whether local, regional or national, in order to finance government activities. In economic tax falls on whomever pays the burden of the tax. Moment dictionary of Finland several government tax essential. Both masanya Moses masuk dan katasan lain menceritakan moni. When dia isyarat timpalkan dari kerja. Walaupun kacang-kacangan itu pedi dalam awal ini rai. Tidak kepuasan. Kemudian saya point tax. Kalau baru buat dia konsisten kelalai dan cari sama berlaku. Bahasa ini, pokoknya saya macam pokoknya, kemudian saya point tax. Konsisten juga tahu dah bahasa ini. Kemarin itu mas, dia mau silver. Apa itu nomor yang bahasa ini. Bila ini sosial ini nanti tuan money, what? Kalau siapa nanti, bila sisa, konsisten apa ini, kami sekarang bahasa ini. Lalu kemarin dia sisa kanan sisa, awak kot, sahaja kot. Lalu rawat kerja kerja hutan arama semen kan point tax. Kalau ini semen tax bukan. Lepas apa ini anak kan bercai arama semen nomor asal angin. Anak kan berasal apa itu berasal mau apa itu terus boleh. Orang bagi itu semua sangat apa itu kemarin. Ini mai syarikat sama-sama dan jualan ke dan bawa itu. Lalu hutan, Desember jarang macam company itu hutan apa namanya kuantas, mereka punya apa yang disiapkan untuk government kami. Kemudian tax kemudian Desember siap untuk government juga apa ini. Kejadian berasal polis school di mana ini sama siapa sediakan government juga apa ini jarang. Dan kalau tax itu kan nasi import saya kau nasi ini tax apa namanya kamu apa yang buat cara untuk community project atau program. Tapi kita pengen ada yang tahu bahwa kita jadi seven
Namun menceritakan mengenai apa ini sama macam dia merasa ekspresi mana-mana polis atau mereka arah kan orang kamu ceritakan arah mas mau baik itu orang sisa mau amai tidak dia orang jika karyawan seorang punya video senang terkadang orang yang cara berjalan nasional kalau kurang diraikan dan termotivasi motivasi motivasi Kalangan waliatan opsin manin kadar labalak kawe nay o mai tunsulkan ke batuannya ya kesempuan tax. Nagayon sansa borcay labalang bos kaya parang tax. Ini kesempuan tax. Jadi ini bang ini tax na ini bakal kami ada. Harusnya bang kesempuan lagi. Dari sebelumnya boleh bernosin menengah level kawin, oh, nah, ibang batuan luar yang boleh bernosiskan, perangkat kawin kita bisa cepat, kosan letakkan, uya peran, nafsu uya norbe, tahun pe, dan kesembuhan. Oh, mereka batuan luar yang sukses, ke Mr. Eugene Loni, sama ofisin. Ofis dah penampasan, anak kau bisa cepat mana kau nak? Sekarang ini, kamu itu kenyang sebagai seorang lawan yang berumur, orang itu boleh bertetap, bersupport, boleh bercinta, senang dapat harus, oh maafkan dari semua. Jika tulah untuk mengkaversi ikan kami semua orang mengambil kaversi dengan besar, aku menjadi kerja dalam dokumen kerja. Dari banyak tulah kami kan tetap berkaji. Oleh partai kerja, in Mara Port Park, Ethiopia, Ethiopia, White in Customs and Tax for the branch. Oleh partai kerja, Mr. Mudok, yang berproduksi government tax from the state. Ini peraturan presiden. This is Ms. Andres, peraturan presiden. Mainnya, mainkan aku manual berbuat government tax terlebih dan nanti tax komisi produksi. Oleh Shcools yang akan menentukan presentasi dan Iyo, ini juga yang dari state Provinsi Negara Lain sesuai. Oh, pertama jelasan di setiap orang year. Ini juga prime manager untuk brand. Oh, di jelasan ini Victor, level ini yang pertama komisi. Oh, spesifikasi itu. Jadi jawab, ini yang taxpayer specialist kalau senang kalau oh marai untuk kapal nanti ini yang taxpayer specialist manajemen senang kalau dari pertama kali kita tulang sana dan kerja Mr. Jawab dan patrol sampai program dapat sama kita kalau bertani seperti oh jangan buat berbuahan dan pakai fasilitas serang. Kalangan Loni, kalangan seragam yang mulai bantu kebiasaan semenai keskun merebut. Nampaknya sekarang orang yang mau beri angin berkesampan. Ini diambil kapal, boleh kawal bersama opsi mengejar. Kalau yang itu kawal wisata juga kawal betul. Kalau mau boleh buat, ada pasal, boleh utang leh.
Usahakan kebenaran saja. Kami kembali ke Shcools High School separuh Pix High School, separuh Ayo Kitri, NHS, Oranes, Kumail, Madolenihmw High School. Malu itu bayar mau, bayar apa lagi YouTube. Jika Soya Elementary School, DSP yang berwarna YouTube, lima high school komplain, nama Iwagi ke YouTube, Elementary Madolenihmw, High School Madolenihmw, अब प्रेसिडेंट में कोर्ट में Madolenihmw. Sebenarnya orang buat persediaan yang kita orang baru bagi our children's future largely depends on our nation's tax compliance. Sebenarnya boleh kasih orang main ini sebenarnya. Dan ini sekarang saya orang tuan yang kau pilih, amu yang kau terima ada pusat. Dan ini berbeda kau. Apoi mai orang kantor jam don mak drone boy drone te episem pan wau ki kesempan ki o itawa usulan tintas kan demi don state tax laws o episem ini kau dan pergi kapal se kemarin yang sebut fit compliance sekarang ini mah Sebenarnya kasih puli kita pian sebelum bagaimana apa ini euran o kemarin, mulai compliance pan juga, mulai bangkai kita mulai kesembuhan tax, tahun tax, o tahun mulai tax kemudian. Hari ini mulai mulai awal berdekat protokol, sekarang itu mulai bangkai ini social compliance, appointment. Cushion can tax in represent the police state. Pada saat nan boleh lakukan tax open school, ada school curriculum. Hari ini mak euran foreign education abisem berbeda kilo tax pada ini nan curriculum. Boleh tax mau foreign kapai on try improve the person. Hari ini orang persebaran lebih dia ibarat persebaran kasurin kerana kaya orang ini semuanya history tax ya tax traffic credit, carbon tax, environmental point tax, shaman tax itu key control customs kan kenapa yang berbeda person, oh lasin Kapese, sebenarnya kapese, sama tahu kan bisa berbuya. Pemain orang, main orang boleh itu, buya tahu bisa berbuya. Ini main orang kau ini apa? Tahu bisa berbuya, ini tahu baru bisa kayu kaya. Rumah. Okay, history tax, and saya kayu. Atai kerja tax terpercaya 3000 BC worldwide. Yang itu tax terper program. Yang itu dan mau itu resultat point tax bolan money. Resultat orang one shot. Wagi ajo rendah clear nama yang itu right na politik dia show mereka. Dan juga kapal dia, agar kamu lagi bayangkan dengan mana. Penanas yang kalau Islam pakai popular rail di Nasa. Dan saya letakkan memutuskan perjalanan Islamic community, rail. Baru harus lagi kita pakai proses creation nak pakai kan, ibarat social environment semua makan. Dan saya dan promote Christianity, saya berfaham ya mau tax, ya orang tax kerja. Saya harus memahami dan sudah siapa lagi dah sakit,
sure yeah, tax collector and the answer. Kotoran probate we are full of tax, the revenue of tax we are managed. I do probate reduce money. Try no way. For manage, non-market someone start, the account of electron, way on college, I'm another low way non-market, the commitment wall. For my show, I'm Pakistan and Shaboraka, the Amana. Tutusan sebenarnya bapa replannya banyak government. Ini makanya orang itu komisi. Kemarin juga replannya banyak yang kacangawui, apa yang umum tahun kemudi, apa yang yang use mudi. Kalau menurut ini cuma menurut sebenarnya mas. Ya government kan berkali komunikasi dari government. Boleh saya nanti boleh juga sempat tax, ayu boleh kita kan. Kalau saya bersama Amerika, New Zealand, Australia, kira boleh sempat tax, ibu boleh kita kan. Way, the short quality, shown way for being in South America, you either now or Way, appointment tax to the mount, Karata Aramis, no one office, open the field. Finish on more. Will you have a time to tax, which is tax cut? I will you the mountain. Sharp tax, when you run over, will you have benefit of tax will able cover then a contribution of government around the business. The more the corporate government, one got motion of business tax, they are appointment tax, composition and the Papa Mono will go government. Hari ini pun boleh bermain dia pertuanan masyarakat maupun bagaimana public service. Public service kan, ia berkait dengan pokoknya sebatakan. Semua service dulu, mohon bukan terlalu. Ia yang telekom. Kalau komunikasi, kalau komunikasi itu poin, macam poin ada itu. Jadi, modern metode apa ni? Poinlah, dokter, nurse, budikan, terkait dengan itu. Berian awal, saya bawa orang kalau loan, kalau kita memakai, iksen muni mau. Kamu tu usaha kan mau, jadi charge boleh. Berian education, mereka school mau bukan kasih, boleh charge boleh. Some photo were more in touch with our animals. Even the Kashamwali Monty, Kashamwali Kusinati tax come, where we must show them more in touch, treasure on the car away. They are being short on that. They will come on the try to school. Kalau batu sovereign pride, okay, saya nak orang very wise, orang very big, tentang dia very resources, or very big, apa ini bonfire dia. Ramai someone source of income kau, semua sih ini macam mereka dia mungkin kau, orang macam isi terlain. Tax, corporate tax, compact fund, or lower revenue, bukan payment rate. Pada sini wasul kasiola, lower revenue di dalam mulu, treasury kamu. Treasury kamu kawui, lower revenue, asal
Pwede kita yang harus disimpi corporate tax o kampak. Bangun istimewa bang sekolah, dengan muti, itu kamu. Hari ini ada siapa lagi? Kemarin orang yang di orang, kemarin angkat, angkat formula, angkat apa yang kita ini orang. Oleh karena itu, sistem yang di representative pembangunan, angkat, angkat formula, double revenue trade, terkait apa yang kita ini. Hari ini ada siapa lagi? Kemarin nasi, kemarin apa semua kemarin yang di orang, kemarin nyata, semua orang yang tahu kemarin angkat. Lower the kaki with liquid fishing corporate to come. Lower the pressure. When I said, map, try my pain, the scene and the pain train. We must know one place. Because on China, let's take nothing to allow me to change with it. Take the Ilang orang mak berdiri beliau, berdiri mau berdiri. Lalu berdiri kalau berapa, lepas itu orang berdiri, dan berdiri kisah berdiri berdiri jangan berdiri. Memang berdiri berkampai, wajib adalah berdiri. Ibarat model mohon, ibarat sebab mai serikan, mai melang yang mai school. Mai na ulian try, ulian heroes ka. Mai na karo kap euna, uya ka formula ka kap try ka global revenue ka lew. Paglaw din ko yung sampa, yung global revenue ka lew. Euna ko ko ba. Yung kapal na try lang yung short, compliant. Ito po yung pagkusin din tax ka. Tumpi mere very loud business shouldn't go by the machine. The shouldn't register, the shouldn't point tax, register on Kawai Lamanto, Gabwakan, show photo of the New and read in Tidiarata, Imakarata, the Shonshon and Kashipuri, the Kumaila or Maima Lauta, by Mount William, shouldn't go by the machine, and he went out. And Sanjay, let it around. Pangwai true school run patrol. True school kan yang participate dalam program tax message we are itu. True school elementary patrol high school around ini true school real quick is a issue. Kalau dalam kapal true opsi school agak punya arts pagi patrol security or program. And berdak, eu yang mai true school, mai mau yang boleh baik lagi orang. Rimo mai kata mau yang lebih besar, betul besar. And saya develop countries kan compliance laut. Nah, iban betul dia lupa. Terada dia lupa. Kalam yang main. Okay, my introduction is Mr. William Josella and Mr. Joa, the presentation in this little one. Kami masuk European trade global, masuk set WOB, all persuasia or level tax. Itu wajib level manager. Abi mana discuss itu mai kami saya mau try sound tax sebelum dia bisa kenal apa lagi. Kaya yung tax o import tax, kaya wages and salaries tax, o kasi business cross revenue. Import tax, maglang, kung oras maging pwede na FSM, meron pompe, maging yung sopir, o yung soap, utang, rabang point, tax yung percent kada import tax. So the individuals someone kopo Russian na orang and bilka pensan sa dia try to try to way tumso oras में business kan kilometer utang rabang pai kejai aramas Nakachaitan or try nota Amazon, not personal use.
Katayin subsequent and point importance na pwede ko ba yung banko ng kalariyopi, katayin freight o insurance. Masong kuwaban takpen pwede ko ba yung freight o insurance tan minit kalariyopi ba sa managsempi may wala ka lang may kuwagan may kuwagan. Kariyaw ay binanarala biyete ko po maros magulong to na business kan kilong to. Niya sa man tax category rates kay niya. Tama sa motray kasi besyong iska. Sika taxes ka law pwede as well as try. Karata ko sa net Congress ko sa net na taxes now is aims ka tan ko sa ng pwede ska niya sa barang point. Di taxes ka. Meta cosmetic, tuwete lipstick, men kapumaw, melia kan kimiyaki, arraignment, when masamala, tawag even the percent raises now. General food items, so little bit someone men mga nag-try kang rice, cereal, portion go, portion of bread, can be the percent civic. The renta general merchandise, no we will get TV, stores, shares, computer, within 4%. Business you, nakuhula o iray kin water naman to aray ko kung mas kung iray for license tan pwede ni atay office na sa awali ng kolonya business sure kinuto. Karta hindi yun tax is awali ng office customs and tax doon by field office yung import tax. Kariyaw tax is a reason na awali ng wages and salaries tax. So when tax switch, ikamere na may baba, may nunuman, natatawagan mo ay, sunod-sunod natatawagan STOA, natatawagan option way, natatawagan state, the national, all tama pa yung tax switch. We kaya mo na kayo mga naniniray, kaya ganyan tax ka kung sa natin. We isa man muli, tax ka, may kurala, kurala to tama sa oras mo sa mga kapawawa. Inababali matray mo school, amay mo school mo, may oramay was, minumay po, o sa man ananakan na rin uyamen kamaran. O question taxo, yun o sa mitbikanan ng business cross revenue. Next, business cross revenue tax, ito ay business ka. So kung sino baros, quarter tayo na nila. Every quarter, na bukit sumusunod yata quarter. Business mo, utama ba fine, business cross revenue. Kung win na rin net, baka wala fine na tayo, siya pa pa. Ita wala sa nito, epis kawewe. Bukong sa pimuya pala sa drug tax. Kami na may tagay kumain kakita. Tama na tax at tama na uniform. Yaka ka man uniform kundi remuneration na officer ay tax. Imenalis ka pa siya yung may match to talk. Siya iskarin tuwete pukawan ni Rai police officer ka. Sa lang tayo na police ka, tama na kanuya. Iya pukawan totoo marunguya, i-ride mo pala nalilate o ano ka pinuwi. Siyan siya ng polis kang lang kailangan mas masakaw sa gawin mo yung ano ka. Tama pinuwi yung sa mga naramasyo. Kay Selty. Kinarrested, sikla na natin. Aramas sa pitrangang puwanan, kakaw ano ka, pinpolis ka, pinpinkola. Kaurai pin kuyaya uya. Itu ada na pin pay, itu ada na corruption. Irai kan kailangan ako sa ng PPM try isa naman. Kada try lang kabuli irai police officer kan. Sa mo try ang success. Border control lesido. Yung airport, seaport o post office.
Even se yung phone, kids na kukapi o apapali o policy bali ang airport. Bali ang seaport o tamo ko lang ng costa. Sa isang mo sa enlightenment, sa ganyan sa PFU, o gano'n yung atong ng airport. Ngayon sa Soviet kami baby. Passenger may Soviet kami itong isa na Soviet right in motor immigration. Diyan sa mga kami motor o passenger at immigration din na nag airport. Ayan sa walang motor right. Pukul sa dunia ng airport kayo. Mo Soviet kami Soviet doon na tayo po sa ating Soviet. May custom form yung ramang na namaw data. Sunod din isn't passenger mabantuti. Aramas kawas kanananaw da forward. Forward kin kasalata file data that detailed aramas na detail. Sombat da bayate, someone ko beta huwa, someone mo meta huwa, pwede mo to i-filter. Aray mga kawas na report punta sa chatong inspection. Detalla sa ating inspect aramas ko beta, simply ito lang inspect Soviet. Nandito ko sa natin Customs Act Title 54 sa code. At PNP manamanin sa seize ng bill. The seize so masarap ko na instruction so the Soviet would tiyak ka maniyan na resong kawai mo na nalayawasan na mga model kitay naman sa kapulit sa Soviet sa kapoksili na Soviet. Yung purpose natin Bibinan Airport, tama sa kanutan, children, aramas ko naman po, kayo, may kasalatan ka pang import tax. Aramas ko rin sa Bibinan Airport, may buwa ko po na doon na naglalagay ko sa bank charge, taxi na rin ko po nagkinuha. Kaya, certificate dyan, tupsong ka pa, termipolong ka rin tayo. Untuk semua perkataan suatu yang pemain sering turun baik orang. Sering saja pasangan unis suatkan menwai tinggalan the trucks, tapi lelah berat itu pemain lain. Asal saya langkah berkuasa terus terasa berbalau, uang, setan, profilah trucks. Kita lebih sering ada trucks merah terreset terpusang itu. Porque suatu unika, ini suatu yang berbeda. Ini biasa dengan airport mobil. Port itu kan selain misalnya motor, kalian ke YouTube kalian kan harus kita terkait. Mana apa menu, kalian menyar dia itu, so berbeda, usia kontainer, taman dunia airport, itu harus dunia seaport. Sabi ko lang port, so the Philippines na mga slope tanong ko rin. So sa container, pasensya namin. So meron fishing boat, niya nakabili na mother vessel. So bilay kami wala rin yung tricycle ng mga dali. So kapag sa paglaw na nakaiwasan, sabi wala siya to make sure na dami kasalita napit ng airport, tayo ang notos ko. Okay. Sa bilang nag-share naman sa mga findings kayo na. Kita naman findings kayo na sa tiyara. Medyo yung may share for the time. And sa try kami sa ng kilelawasat. So, for pagluto kayo try ng March. May nasa mga ng July. Kita rin, kalata ka kami ng sobo. Kapag mo, kita stainless steel. Tuwetro po kami, kaya kita sa mga playo. Eri, tama kita po pa, medyo, o tiyan ko sa sinak na tao. Tama din ang po na no kasi buat ko pwede na. O, bela. Karniyan sa mo, or message may captain in sobo. Kaya tinanggap din ng wala yung open tabi. Manaman sa amin, ay sa pagkandaso.
Imo na open ta kapame kapam riau pergi lale. Bella. Kini bilang open ta kapam. Porque hoy que esto que le di tamen na kapam ko, tamen na kapam ko le. Ini pesan kapam ko wata le ko wata wat le ta. My mommy left out my somewhere. Winnie someone left out my mother TV. Pero vela mas mi rosta nela. Let start Mr. Dia. Niya so Mr. Dia let tamore. कैसे? Asal motai, kita basic, kita setiap mu. Tamat kontrol dengan orang arrive test, kia arrive asal. Kita Asian kemini ya test. Nanti kita let taxation kemila. Karena tamat kalau pas nanti dia ustakan, dua negara sesama let pengelar. Eutra pescau para caminhar mas mostrar muito eletrônica para lá no town. E o que se pode no town me servia. Cante tax to que me serve. Somos sem cap apa dia muai, pues não morre muai, tron muai em cap ma. E essa coisa de arme, essa de arme. Hey, terbaik. Operator president or when electoral dia orang wipe out, jono dah terbaik. Kalau tak wipe, anak-anak mendapat. Police, presenter, as objects, customs and tax administration, lakambat sa bangkona sa bangkay. Anak-anak mulia pakai ni, kata itu nak tahu, toasnya so sengkak ada senan wasang mungkin tak yang main macam so mata dokter main berjalan. Main mami, toh dia pesen, tiada tahu main, emen main pasal. Kata recommend amendment to my minus 30 hours. Pertama kali nak mengawai, ini future will don't pay everyone. Kaya kasi doon, border na sa nawawain ng post office. May narinig mo ilan na tawag, tama ng post office kasi ang walaki. Wala post office, iwasan tayo lautin death certificate na dapat ya pinili na binibigyan ako ng kakatalang mo death. Kasi nang death ay ang kolong mo so regularly abit ka pa rin kailangan. Nang post office, iwasan na kita dapat business oil and water right for business kan kata utang persepsikan right wine import tax bagi urusan ini. Yang sudah beberapa tahun motor istiadat tentang wine tax, charge right wine is released program. Jika saya dalam sebuah container room dan suatu container room misalnya nan slide. My entire way of container covers the road holding. Utang more businesses, the more private owner at angka pola le container. Utang motor customers. Documented container pun saya. Karena nanti ternawas dengan check, make sure someone took some government area atau municipal area atau someone trucks ada. O să make sure na pe o lângă la reacție la banca.
pintuan business ka. Kita ada business lawak ka. Pertama kita nota baik container ka baik declare में yes moment tax rate में मीनां का container so होते हैं lasen वाला कि taprotosan वाला कि inspect container ऐसा में container every book से नंबर वाला declare में taprotosan declare कुछ पर point कुछ आर किलोमीटर को मैं कोई tax rate ला और उनका प्लेट किला बैठा करता नहीं आजकल से क्या सामान मोमेंट सभी राइड में तो आप में सेकंड का तान की अंडरस्टेटमेंट पर रिसोर्स और राइड स्मॉल को कोई असल में चार्ट राइड पहले दिन हम उसे दिन कस्टम सा लबला पहले से सेकंड की राइड मेरे बिजनेस में क्योंकि लोग तो बहुत से होने की शामिल किस चार्ट राइड में या when the monument and wine, my band will get away around the over 200,000. Even the citizen or uniform control of its and customs and tax administration and so said, men share and mine or we are here members school and so said. Morning and 28 and kalau dia mai question mai program itu kan, tangan ayah walau usung serga selera, serga satu masuk, dan sifat dia social security. Okay, ini question lebih partai. Sepon National Police Patrol Provisional, Maglanan Lelen Casino, Mien Armas Cable Yamin National Police State. Irai Teni, Olo, Irai Wadela Talaga, Jesse Marawalan, Kalabus Teso. Cases state pending Gata Structure Socia Caso. Mien, Unero, Mien charges paper and charge. Yeah, Captain, for here in Utah. मैं सुनो मैं वही बोल रहा है तो बच्चों का सिंधो तेरा का सिंधो सिंधो से किए नान पुष्पमन का तांग गई से दिया था कतांग का और से की दिशा तो जो फिर kita नान स्टोर से और यहाँ पर इतना की दिशा del National Police tadi right here, Milan and right Paulson Armory. Nan container में ऐसा sort of never feel that it is a select container when we are able to have medical school. Kalangan programs. Rahul merupakan pilihan dan yang one and former secretary at the top is the secretary, former secretary Sheena Lawrence. Rahul dari Putih. Boleh ada laporan di YouTube, you will lengkap extension. The one at the top is the top of the kalangan. Ulian di saya opsi jadi ada yang itu sekarang mau kemudian ulian ada terlalu on the principle or sama-sama kemudian mai sering pun mai kurang lebih masuk lagi kau mai opsi jadi masuk kayu तो security वो या system ही होगा कैमरा में संभाला memorial chain complete और essential में कई सारे ट्रेनिंग नाले मुझे मैं वाचिक आपको बिहार में स्कूल हाई स्कूल में पढ़ते हैं क्या करें कई वो ये भी स्कॉलर हुआ संभाले जो सिस्टम तामला में फांटी जो सिस्टम ये social security tax kan mungkin tentu sangat pay kan ni ada yang pay persen
isu mo yung mga tutusan na lechon na normal payday na. Iimo mo ka magpapali sa machay of the security. At kami sa pinagpahin isang ng social security ay yung isang bukan. Then monthly social security pa na. Di mo man system ang design. Jadi berkata tax, pasal kampanye ni yung isang bukan ng moral ang maskan na totoo o papayin ng money ng system security. Memuat desain social security system, di memuat aja papa kau aku senang ni memuat it's a defined benefit plan. Bahwa lagi bicara no yang document, o yang pemain mereka malah ini di memuat sistem desain. Kau kisah pertama nasi berbalik langsung soparan retire, saya sering school kan macam mana tu, saya tahu poin. Ya karena solusi sistem apa yang kayu, di karena mereka tu sih orang contoh teman yang aku pelajari ini kan, mereka lagi saja isais ini sombong lebih mohon ini. Ini kecapuan. Yung isang bukan sudah kuliah di salary kan mereka masuk mereka itu. Karena sebelum ikan ada cara lepas itu wikriau, isma masih yung isang bukan balik cara bangkap sih. Ya, moment management sama macam opposite jurisprudence, apa sama jurisprudence. Kayu port mewanan mewia manage kayo count lapit to the security system or ornament. And then sa mga level state na besampan. O ito may ulit pa dyan. Pro, miyan, usay, o biyang piyak. Pilihan sa ocha, kinmiyan man, uliyan man national government. The government lapit na besampan. Pilihan sa ocha, Aramas Mawia Administrator and Social Security, Kinyang Board Member, William and Office. Chairman and Ram Pukach, Yay, Mr. Chararis, Mawia William and Lote. Chay Payawawa, William and Lote, Mawia Chairman. Pilihan sa Ocha, Nia Office Lang, Mas Pinito na Chay Lote. Yay, Nagpili tuan namaki, Lieutenant Governor Amit Oliver, Tendemo nakulon. Niye office चिकचिंडे का स्टेट का मैं पाए, एव या usai rook of Bombay branch, may no ya tao may dudu of sa Bombay branch. Yang mo so usually are calculated. As I said, percent of the government, percent is a limau. So percent issue point limau, panadali to some man, pay kan niya. Para mas ano po kan. Ay right kan cuma lang kita sa pamalo business o para mamilita percent issue point limau. Bangka पाँच करने वो यहाँ का परसेंटेज चुनाव अगर सब माँ इके नाले चला लोग के ने वही क्रिया ऑफर्स होगा चला इसी से चला सिली सब इशू सेंस लेबेसन वो सारे तो पाना नहीं साना नहीं थे अरे नहीं नेक्स्ट पे देखो मानो आपको बने सब क्रियाओं से इन्होंने इनके संबंध Mia pasanat lo na Bombay State lo pasanati ya alpoy-poy mga chichik marabaramas ng pain mo. Chala yung sisi-sisa limau. Mawasa mo ito ang papain may tanang chala yung sisa limau. Tawag ka rin kawala mo sanat. Ya may pumunta ng brand malako. Isa-isa na nandun sa payday course, nakakukuha sa
Sonda ka, may mga business ka, paano tala, o file lang, officer security, tuwal siya, tama rin yung file tax and revenue, orderly. Okay, January, February, March, March. Payment to ni ASEC and so mo rin quarter o end of quarter. Pero niya sa watcher, armas kan man, cuman itu sa parliament business kan, utara lang kailangan ng final tax na system insurance security. Yan maraming ta owner share. Tapi assessment mo, depende sa business ka ba sa pagmanda na cuman. Kaya yung business, iba chon wire, sole proprietorship, logi business yung aramas mention na. At saka sole proprietor aramas rin na tama na yan. So kaya yung nagamiyan mga chon na to, aramas na to ang business. Kaya nagkakasumit chon na to, hindi kaya to operate business tuwag sa kung stowakan ng yan uway ka. O maminong chon ka to, utang lang nila yan, fine, owner share, about back layout, twice the highest paid employee. Manong chon ka to, okay, pwede lang sa nalagopki, owner share, but twice, $500. So, it's a lot fit. About yung cross wages, counted up 7.5%. Ang masosya, asa nila na report man. Sabi sa custom center, kasalanan ng business cross revenue tax. I-report man, para na wato niya sa malobisyo. Pasatak lang, mamiya ang natin point tax teso. Business cross revenue, maliit siya lang net. Naneo ka, guwasin net, kabang percent amount. Panguyang quarter and crossway. Ama, panangin, ako sa net, pinmoy na kantin plata. Magamin yang point lang eso. Magamin yan, amin niya, uyagan, kaya na sa pagkamalaan ng point. Isa na po. Kaya business, yay partnership. Yung niya business major, one senior na. Partnership, okay. Business yung aramas na yan, kapilan aramas yung anime. Kaya na ni or mabilangan niya, inom niya. At saka may kotse, inom business partnership agreement pa niya. Pero assessment tax to sole proprietorship. Meron to na to, twice. May soche, face man share. Lasin, so businessman niya, Ragita Corporation. The business man, shareholders man, business law man. So the business ka, kabalangan niya, Nearby valid corporate documents. Corporate documents. Okay, naramya nearby certificate of incorporation. Sino ko yung makasalita, nearby lang ko, maramanin mo yung business na. Basta, katope. Bylaws, tuwag sa NGO ka naman yan, Indian bylaws, charter. Ama, iba sa paglaman ko sa business ko, iba sa chuya sa nila basta, Autara nila natin, beliau silbo yung foreign investment firm. Masok sa mga silbo, sa sinunggap sa masira. Kapalaw, kuha sa mga silbo. So yung isang hubungan sa mga mga sa waski, kayo retirement benefit na okay. May yasang mataman, may totoo kita board elimination o may dalasang carbonation, ikakala retirement benefit. Karayaw, and the survivor's benefit. Meron o ma-iPhone
Today sa Riyan, may nela para nagkakalim. Kasi disability benefit. So, okay ma, iuyan na to o isumota ay hindi ka apply so benefit ang iyan kakal. Tabayo, lump sum benefit. May isutin qualifier retirement benefit ay panalat tayo. Lump sum, tayo. Isi panalat yung iso. May isutin yata quarter, the required quarter relation. Imagine inside this dependent child, the children will be kumain sa school way. Meron sarigan, meron ka surviving children. Mga papat, o nono to, ay mela, may apply, may nakalat. So, 40% din tama, ang papat, ano pinagalit, iba pa yung makalat. 15% o unnecessary. Lagi mo kayo, mama, saan namin po tinag sumpari sa issue? So, bumay sa kayo? Session na school. So, actually school ang balik. Ang sa nakabalik sumpari sa kuwalo, o ulit sumpari sa kayo sa bumay, utang na pananganan, hindi na school. Pero utang na pananganan, watok sinubo sa school, pag may school yan, nakasalita, may school. Masuot siya? May susunod ka pala. Sabi ka sa may sumpari sa walo, siyo, parang namin, walo sa taragan na walo. Yung moment, sumiskrili ang calculate the one-two-way monthly benefit. I-form naman ito gawan. First 10,000, 16.5%. The next 30% silo, 62,500% real o luwa 1%. Pagkakasa ba, may ito po, 100 real na narin na ito to, less 360,000, full benefit. Sana 100 ways na isusun, 1 real may malalay ni Minso. After niya, kung saan match, malunod at so, pag wala isang tayo, iba na natin percent-based. So, kasi pa natin, siya lang unang tiyo, kapa natin, siya lang silulunod pa isang walo, sa isang puno. So, kakukuyan na to, pagkasampar wala isang, ilan wala isang tayo. Ang sa magkamalan wala isang limaw, akabano tayo 100%. Yan ko, magiging kasalan na, yung wala kailan, magkanalan na. So the right part of the analysis security limit 6,710. Palilaw din i-right up ng naling isang kong retirement. Kung i-right up yung pagpagaw yung retirement. Home salary, 30%. House, 31%. Disability, 5%. Sa kong nandun. Hindi ba siya lang sa master management? Kami yan nalala pa para sa kami yung nag-stop sa taksang. Assignment, kami kasaleta, kanya namin ito yung school po. Ikasaleta siya talagang may sa school, ang isa may mga assignment, ang isa naman niya, kaysa lang sa mga batangan, may mga sa uso. Kaysa kasaleta. Ini ada apa? Mau buat tani yang saya lupa sih besok. Biar ramai dengan yang ada di Sombong. Besok mau sekolah mau belajar pun. Jangan tuh orang papan orang. Ramai anak apa?
Okay, please, example, please state revenue and tax. The chief is on the top of the state and home revenue and tax powers. State financial lawyer, chief, chief advisor lawyer, legal advisor, or plan to on the top. Yes, some people are talking to public, they do value sales tax, carry out audit and compliance, pursue governmental services. So the first one is on sales tax. Sales tax is liable for first commercial sales within the state. Now, I want to business account. Right now, we don't have or check in this. Here I can nothing. Now, I want the first commercial sale. The next one is local production. Local production is like fish, banana, and handicrafts. If the sale is more than 1,000 within a month, then the business is liable for tax too. For local manufacturers, nawawala yung temuros kan. Manira yung natong kampo namin. Amin po ito, isang temuros ko pangkailangan ang kwenta. Sales tax rate, malaglang iyak rate in tax number, the bottom alcohol is on 25%, fuel 2%, motor vehicle ship, food and handicrafts on 7%, food and foodstuffs 2%, and general merchandise on 5%. The next one is service industry, that one is not liable for tax. Next, home clearance, home right na bilang matapupot. Pasangkap clear dahil pupungan sa nilay tao pumarapang water rest, sanangat lang copying bilang plating, invoice, custom declaration of important records. Next, home recycling. Next is yung cost, minit ng may yung sarang berkata. Home level yung cost, business kang bilang ito, Second charging license puno LTC ang board. Since tumawag wala communication ang board ka, atensyon magnawal yung treasury operation. Violent tax form. The deadline for violent sales tax is on the 15th of the succeeding month. If the 15th falls on the weekend, the filing date is coming to the next business day. If a business has no sales, monthly filing still needs to be made. Met mawawalan masuk di sini mawalan nanya jompo, utang merang nanya propos. Masuk kalau kan koy. Penalty for late filing: $50 on the first day and $5 each day after, up to $200 per month. For late payment, 10% each month, no more than 100% of principal. The next one is 1% interest each month. Okay, next, on audit and compliance. The revenue division audit procedures. The first one we did, we do the test audit, and after that we went out on the field and do the field audit. If the taxpayer disagrees with the tax assessment, we give them 30 days to dispute either in person or in writing. After this 30 days, a final notice is sent to the business to make the payment. For record keeping, we use the CAP, which means generally accepted accounting principle, simple notebook, cash register, cash receipt, purchase receipt, and also inventory listing, beginning and ending balance. Governmental services. Commercial land lease depends on lease agreement. Let's all kailangan natin lease staff. All have a square meters that charge even residence leaser. Or Rangkumain Sombara, Rangka Piata, installment agreement, Rangkumain Ewa. For royalty fee, which is dredging, land clearing, mining, clearing and leveling, $3 per cubic yard. Monthly report due on the 15th of the succeeding month,
same after sales tax. Late filing is $100 per month, and late payment is 5% each day. For auto registration, $25 annually, use tax is 5%. As you can see, the alcohol license, fresh test is $60, they close at 10 p.m. On sale, $210, they close at 12 a.m. Off sale, $110, they close at 10 p.m. Wholesale, $265, they close at 10 p.m. too. And coverage sale, $510. Coverage sale, medyo ayaw siya ng nire-retire na Islamic ko. Lahat ng isang. Reimbursement revenue share. For reimbursement, we reimburse the alcohol license, vehicle registration, and driver license. For the revenue share, it is enacted in 1978 and no less than 30% share for all 11 municipalities based on population and based on census of 1985. Even Makayala Omia may Tirangalapak sa data. Mas Roger, kalangan primary power. Dan semuanya itu terbatas dalam ramai. Dia berserta satu berikut. Kita mai berdoa. Dia masih ada pada masa program mau bicara. Kalangan ramai itu tak terjadi. Na kailangan kumain yung school kan makan mga isu may mga kaya lato na nanti ang sumunod kuyenda bunyanti option manager kada option principal Madolenihmw school option student body organization and Madolenihmw school ya ada cuma kapanggap kuburan Irai boleh adakan peraturan agasan national government, agasan social security, or boundary state paying tax. Na kawawa yang saya kesampaian o kesanatkan na bapali o tamat kay bangka kuya o saya nak menor bang kesanat bukan niya kay pananti o nabago mayay. Kalangan kuramai, pwede zaman kawin na sunset, o ibanuan kamera na sirbukat kapan kita, o ilebanan dia kaparapariyo maraban yang saya jadi apa padi kerja, o esen ini bukan, nauya kapuitan way. Jawab bayangkan kunian dari Madolenihmw school kan kalau soalnya kapun kailangan iraya ko na pinanayata kasigul kasampali ang kapipitat o deretong fees ng Madolenihmw cuman sa karata kailangan ng kumpulong